Kinong try casual jong ka school ba ni hu hapo ka shitri jong ka all ni hu workers union kum shibenta bon burom ya kasngi rakhe ya kalingkho dap nyopsan snem jong ka jinglai lu jong kari kila shim ya karai ban kenre aswa shipor nakhmat jong ka office rekam jong vice chancellor ka ni hu ka kerwa na kane ka kenhun ka pen paru bakum kinong shong shnong jong kari india bat kum kibrio ki burom ya kane kasngi bakerpang kilawang shwa banyaki hado ka khandro tarik unailar anak kalian kajungi mengkatri nian ko ni hu ka all ni hu ko sinian minta kasini na shim koi karai kata karai kolomba adu minta ka janmet in sange shipor ke jingi ke jungi la saya kasini ro ni nonton ke jingi jungi la sible nonton jingi jungi basine kau kata ndo halai terik haro pesan terik ni nonton ke jingi jungi kum kadak jong ke jingi snok tilang jungi ban rakhe ya kata ka burom jong dari India ke jungi ajing dap nyop sarsan India jungi kata ka azadi kamret mahasab tena kalian jungi nginam dan kana lagi jungi dan kana jungi singa terika jungi ne stok tilang bak ki bor bahlor jong hu lor kana ke jungi halor kana jungi rakhe kana hu barahaju ka porro na kalian jungi ni dawana ki bor bahlor jong hu ba dalele ro bak kemde pun tulok ke kinong trai kumbang i menta bang itip menta blong kinong trai do banai badat nga sampai ki ya ka jingi ke jungi kemde na kadau jong kinong trai na kadau ki bor bahlor kajing menti ki bor bahlor kajing kom jawab syai ki bor bahlor ban kajing na terti ki bor bahlor ya ki jing dawa ni ki kinong trai kumta na kalian ko inyon di dawa ki ba wat abdan preji ki nganar kemde kita apa ya kajing em ba kemde kita apa ya khau jong kinong trai jong kumta na kalian sesin na kalian ko inyon kadawai bor bahlor ba kemde bor tulop ba kemde sa tulop ro yai kinong trai kaswala po no ki bayaki ba dawai ki Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.